imanımızны юкка чыгара торган, тәүхидне юкка чыгара торган нәрсәләрне башлыйбыз. Әгәр дә без аларны беләбез икән, демәк без саклана торган булабыз. Әгәр дә без белмәсәк, ул вакытта сакланып булмый. Бу әйберләр бездә бидгат белән хурафатлар булмаска да мөмкин. Ләкин шайтан бит, иблис бит тик ятмый. Иң беренче ширк кылдырыр өчен, диннән чыгарыр өчен бөтен кешен куя. Динсез калдырыр өчен бөтен кешен куя. Ул безнең башыбызга төрле уйлар, төрле хурафатларны кертә. Начар уйлар, начар фикерләр кертә. Менә шулай эшләсәң, шулай буласың. Нух алейхиссаламның кавмына изге кешеләре үлгәчтән шайтан нишләде? Аларның сурәтләрен ясап куйыгыз, аларның һәйкәлләрен ясап куйыгыз дип баштан аларга шундый вәсвәсә кылды. Аннары соң ата-бабаларыгыз бу сыннарга, сурәтләргә, путларга, һәйкәлләргә гыйбадәт кыла дип тагын вәсвәсә кылды да, һәм бөтенесен мөшрик ясап куйды. Шайтан безнең тирәбездә, бездә мондый нәрсәләр юк, нәрсәгә без буларны иренеп торабыз инде дип кайсы бер кешеләр әйтүчләре мөмкин. Ләкин врачлар бит бөтен төрле сирләрне өйрәнәләр. Ракны гына түгел, ашказанны гына түгел, йөрәкне генә түгел. Буламы, булмыймы, килеп чыгышы мөмкин бер көннәрдән бер көнне. Нинди ширләрнең бөтенесен китаптан өйрәнәләр. Менә бу ширне шулай да алыйлар, шунсын шулай. Барын гына түгел. Шунарга күрә безгә дә ул нәрсәләр тиз арада килеп җитеше мөмкин. Шайтан ул безне сагалап кына тора. Балыкчы калкавычка карап торган шикелле, һәр минутта, һәр секундта безне ышкындырмыйча карап тора. Әгәр дә инде без аны кулап җибәрсәк, аятел кәрси укып, әүз әйтеп, ул китә. Ләкин ул китсә дә бит тагын килә ала. Ул бит һәр вакытта Аллаһны оныттың икән килде, Аллаһны искә төшердең икән китте. Аллаһы Тәгаләне гел искә төшереп торсак, ул безнең яннан китә. Курка, каша, шаба. Әгәр дә Аллаһны оныттың икән, гафил булды икән, зыр итә дә килеп җитә. Электр тугыннан да тизрәк килеп җитә яныбызга. Аяк чалырга, һәм безне адаштырырга, безне мөшрик итәргә, кафир итәргә, тәүхидсез калдырыр өчен безнең яныбызга зыр итеп килеп тә җитә. Менә шуларның берсен, мөхтәрәм җәмәгать, тәүхид кәлимәсен бөтенләй, тәүхидне юкка чыгара торган, тәүхидсез калдыра торган нәрсәнең беренчесе бәлаларны китермәү, яисә килгәннәрен китерү өчен җеп бәйләү, язык кию һәм шуның шикелле эшләү барысы да ширк дип атала. Ягъни беренче дәрес, адам баласы әлбәттә бәлалардан саклана. Бәлалардан сакланырга тиешбез. Аллаһы Тәгалә үзе безгә шулай кушкан. Я айюхаллазина аману хузу хизракум. Эй иман китергән мөмин мөселманнар, сакланыгыз ди. Хәтта сугыш вакытында да Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям намаз укыганда яртысы укыган, яртысы дошманнарга каршы карап торган. Күрәсезме ничек булганнар, сакланганнар.
belalar kilmesin için saklanu tiyiş. Lakin nişek? Bizning Rabbimiz Allahu Teala ko'rsatgan yo'l bor. Mana şol yo'l bilan shayton yo'li bilan tugal, jin yo'li bilan tugal, nafs ko'rsatgan yo'l bilan tugal, kafir eretgan yo'l bilan tugal. Allah ham onun Rasuli eretgan yo'l bilan saqlan. Bir kimde saklanmasqa koşmuyor, saklanırga koşa. Lakin bizning bit Rabbimiz Allah var. Hem ol bizge instruksiya yazıp bergen, kitap bergen, Kur'an bergen. Hem saklanu yolun ko'rsatgan. Saklanırga kerak. Belalar kilmesin için tırışırga ketişmiz. Ayya. Bir koyanda bela kilmese ide degen niyet bilen yaşarga tiyişmiz. Hem kilgenlerin kitkizu için tırışırga tiyişmiz. Lakin nişik, nindi ravişte degen sıravını koyabız. Eğer de biz diriş yol bilen yaşamasak, saklanmasak, sihirşi, kürezeşi, hem dinsiz, kafir iretken yol bilen, müşrikler iretken yol bilen, şirik yolu bilen saklanatırgan bulsak, ol vakitta bizning imanımız, tevhidimiz kalmayacak. Şunu anlarga kerak. Belalarını kitirmewu, yeyse kilgenlerin kiteru için jib beylewu. Yezek kiyu hem şunun şekilli işler. Biz sizden bilen jib turunda bulay deyip ayta alabız. Jibni muhterem cemaat beyliler. Bilerge barsan bir nindide almağaçlar, bir nindide ağaçlar kalmagan, bütün jirde jib beylengen. Kim beyliyanı? Nik beyliler? Nerse için beyliler? Sen birge barganda orta bir yolda bulan yasap koyganlar orman kırıyında. Şol bulanның ayakları, megizleri, hem kıyrıkları, bütün jiri jib bilen, kulyavuluklar bilen beylengen. Kayan beyliler? Kim beyli? Bekir'de sanatoriyada tağ başına minsen, ağaçlarda hem timirlerde jib beylengen. Niye işin ol jibni beyliler? Kim kuşkan? Nerse kanda jib beyliler? Bizde jib beylev var. Biz alarını köp görebiz. Zeykini ormanga varsan bilerde dedim. Anda kar yağgan şekilli, kış şekilli appak bütün jir. Kıyaş ağartıp bitirgen. Qaysı birisi moynuna beylep kuya. Qaysı birisi kuluna beylep kuya. Qaysı birisi biline beylep kuya. Türlü kişi var. Türlü kişi. Jib beylev degen söz ol. Bar körebiz. Lakin bu жерде muhterem cemaat en birinci yezek kiyu. Yezek kiyu ol Mekke müşriklerinde bizdegiçe barmakka kiygen şekilli bulmagan. Yani Mekke müşrikleri de alar yezek kiygenler. Alarның yezekleri zor bulgan, alar kullarına kiygenler. Bronzadan alıйttirip yaşaganlar da bileklerine kiyip koyganlar. Niye için kiygenler şimdi alarını? Bela kilmesin için. Nindi bela? Köz timesin için. Köz timesin için hem jinlerden saklar için. Özlerin jinlerinin zararından saklar için hem köz tiyüden yezek kiyip koyganlar bileklerine. Demek alarının iki türlü niyeti bulgan. Birincisi köz timesin bizge, ikincisi jinler kagılmasın degen niyet bilen alar ana kiygenler ol yezikne.
Jipke kilgende jip beyleu müşrikler muyunlarına hem kullarına jip beylep yılan şahıdan saklı diye başanganlar. Yani muyununa jip beylep kuya da hazır indi jip tügel jip kilişmi hazır sipişki var. Türlü sipişkiler kaysı birisi indi anın maqtanır için altınım küp deyip min bay deyip taksam kaysı birleri anı indi saklan onu yeti bilen tağışlarda yok tügeldir. Jib beylev müşrikler muyunlarına hem kullarına jib beylep yılan şapmasın, şayan şapmasın, birer türlü nerse şapmasın diyen niyet bilen şunlarga ışanıp takma beylegenler. Bu hurafet. Hurafet bu. Uylap çıkarılgan. Hurafet diyen söz ol. Bid'at hem hurafet diyoruz bi. Uylap çıkarılgan narsalar. Mesela bugün geçekinde hurafetler küveygenden küveye var. Küpürne çıkkan küpürge varsağız yaş ilenüşler küpürden çıkarlar. Jidi küpür çıkarga tiyişleriymiş. Jidi yüzağalalar. Jidi aşkış. Hemşular indi küpürden çıkarlar çıkkan vakitta yüzak bilen diklep koyalar. Bizning nikahımız, bizning arabız bir koşanda ışkınmasın deyip şunda yüzakların biklep koyalar. İkinci günni tıralarda alıp kelgen keşkinegine sumkasın alada qaytıp kite. 60% razvod 60% razvod Ramil Hazreteti 22 nikah okudık bir kinni de şunun de 22'sinin de 61% ayrıldı deyim. Ayrıldı. Ne için? Çünkü hazır jingil yaşarga irengen bitinisi bulsan tezgine bir nindi ağırlıksız maşinası da yırtı da kuartiri da king bulsun kiyimleri de tezgine bulsun ağırlıkını görmegen bilmiler ezgine köngüline diye tırgan narsa aytildiyken bitti min aşamı gittim. Muhterem cemaat. Hurafetler köp. İmeşler birse eğer de bu şilek bilen çıkıp ışırasa karşına yolun ummay. Yolun